جبوي قلت بيجاك بهتر السر سياسة بيديد سربس بردانا جقدارين داعش مالباتين وادو هروا داوين بيشوچون نفچه به گشتی زبر خود مجم چالاکوان کرد نوردین عثمان برز نوردین تبخیر هاتی تا راپورت آمده دی سال انودا کویرو هفته مهیا پیده بهتر جه 400 جقدار داعش سربست بردایا اف جمارد في دما كردا تشرب جرتي كرن سياسة سربس بردانا جقدارن داعش ينكو لجم قصده زندان دبون چواتي که دیانگو نامجه چه خوازی بگه چه داعشی کو هات نگرتن جارك دي وابردي کو روبروي واب دەستپێکت گەلێک سپاس بۆ فێ دەرفەتێ بەری ئەم بەحسا پرساتە بکەن بەرسڤای بدەن خۆی ئیرۆژی داخوێنێک دەرخست ئەنجومەنە ئەمبێژن باسکێ وان سەر عالیە سیاسی بە بوو نزانم کۆمیتا ناوەندی بوو ئا دەرڤە بوو کاروباری دەرڤە بوو من ناو نەخواند بنیاوێکی هاتوو بەس ناڤەرۆکای ئەف هاتە بوو نێزیکی 10,000 چاکدارین داعشێ ئێگنەها وان دەراگرتینە و gelek malbatê wan jî xwe bi hezara hene di wê daxuyanîdanê xuya kirin ku evana gelek jara xwestiye em dadgehekî navdewletî li Kursana Sûriya çêkin yan Kursana Rojava da got em karibin van kesana çarenivîsan diyar bikin lê heya niha tê welatekî tê hêzeke navdewletî ev dadgeha medaxwaz kirî ji bo van Daişa ne amade bû alîkariyê bike gefê dikin aliyê îdara PYD vana heger wilo bimîne barê wan giran li ser milê me em nikarin heya dawî vana li cem xwe bihêlin belkî bê rojek bê tiştekî nexwestî çê bibe di vê perwazê de em di bala xwe dinê ger ev kesê tê berdan heger li gor daxuyaniya berpirsê wan niha axivî dibêje evana destê wan bixwînê meselen ew nebûyî yan ranehiştin çekan بس ئەوانە ئالیگرێ داعش بوون یان ئالیکاریە وان کردیان تەسهیلات و ئاسانکاری جوان پێشکەشکردی مخا من باشە ئەف کەسێک ڕۆژێکی ڕۆژات تومەتا داعشێ بۆ ئەم هەبوو هەگەر وەکت دەبێژێت دەستیان بخوینێ ئەو نەبووی لێ ئالیکاریە وان کەساگری ئێگە دەستیان بخوینێ سۆر بووی ئەف خۆرتێ منی هەندێک نەها زندانên PYD دەنێ چالاکوانن ڕەوشەنبیرن ڕۆژنەمەڤانن کەسێن خویایینە بێژن ئێ سەرکردێن ئەنە کەسێنە هەڤارێکی me heyî dostê min e ez wî nas dikim Fuad İbrahîm birî wî dostê min e berî çend rojkî wî dît me ka birê te çilê hatiye xî ev zilam kud çû ev heyî serên çend sala kes zanbêt kudeyî ne ehlî serdaneyî karin bikin ne zarokî karin bibînin ne cejnadin ne xweşiyet ne nexweşiyet nayên wî bibînin got me ne kesek ji îdara PYD nedîtiye û berpirsên PYD û YPG û qesedê nedîtiye û melderiyê wan nexistiye گوگیها آداوی گوهنک دایکه شهید هانه ای شهید YPG و YPG گوانا خود هاتن دومد گوتن کامشن جهفجین آورد گوتن وای مثلا سرکرده کی PYD هاتیه حیا گو بریا وانا مگیهان دی صالح مسلم گوگوتی اخی از نزانم بلکی آلدار زانم هرج آلدار بین گوگوتی hangi خلکش مر گوتی فؤاد ابراهیم کرده ایدفت بیبرده گومش ناوچی صالح مسلم گوتی خیو امس شکی نزانم هرج آلدار بین آلدار جی گوتی از پر صایب بکم ئەو قاسی ئەف زلامێ هانێ بۆ قاسی مەترسیە سەر جڤاکە ڕۆژاڤایە کورسانê çê dike bes ev kesê sedam berdin heger hûn dibêjin tohmet ser wan tin neîjî bes hûn bidevê xwe hûn dibêjin rojekê alîkarî yan asankarî kirî ji Daişa re vî zilamî çi kirî û bi seda wek wî hene û êk niha henê nikarin vegerin ge ew jî wek çarenivîsa hevalê me Fuad İbrahîm lê be yanî em zanin pê kesê qelema wî kar dike ya zimanî kar dike ya mejîwî kar dike ner gordinê PYD daxive wê çarenivîsa wek avî zilamî bes gava yek ser civaka Kurdî şer kirî û xelk kuştin û xwîn rijandî û hinka alîkariya wan kirî û ne ji netewamenî jî dawiya dawî ji netewek dinin erebin kesek tê bi asanî wan dibe sermiyan û dibe ez xwediyê vanim ka wan berd û wan derdixe beynema ême Fransa hat dest pêşxerî kir hêzin Kurdistanî dest pêşxerî kirin niha Amerîka dest pêşxeriyê dike em dibêjin keko vanê ne gelek lo nefsa danê jî dawiya dawî em vêqey hejmara girtiye ene kesê û çalakvana bela sîh kes bi heger ne kêmtir bi çima tu wan dernaxe dawiya dawî car dîberî çend rojekî Salih Muslim carî daxuyanî dayî yek ji van kanalê me yê ragihandinê êcê baweriyê dibêje yek girtiye siyasî ê ene kesê cemetine يعني فرض يعني عاليكي داعش هذا ردي وجا عاليكي دجي كسي روشنبيرن يعني
ام بيجن باشا چش روبج سربەردانە چەکدارên داعشی ماڵباتی وانە تێکردن سیاستا پێدیدا دخوازێ بگەی چێشنامەیە بگەێنی نامە نەمە گوت دەبێژێ ئەو عالیە ناودەوڵەتی مە داخوانیا خۆ نها ئیرۆ دەرخستی ئەف داخوانی نێ تازە دەرخستی مەبەستا دەژۆکە بارگرانی کە گڤاشێکی چێ دەکرد بێژێ ئەوانە هێدیە دێزیەوەن بردن ئەز نکارم یا هوێ بێن اعترافێکی ناودەوڵەتی بمێ بکن و دادگەهێکی چێکن ناوچە کوردستانە سووری و ئەف دادگەه ویلچارەنویسا وان کەسا بنەرکایە ئەرێ تێ بەردانیانە هەگەر بۆتنوێ ببینین گرتی بەلکی وان دەرخین جەم خۆش بە پڕێوان بیانینە هەگەر ینی ئەوانە سەروی ئەساسی خوازن ڕەواتیکێ بێتن خوان اعترافێکە ناودەوڵەتیش خوارچێکن و گڤاشێکی سەرجڤاکە ناودەوڵەتی بکەن ji بۆ وانە بەس ئەنجامێدە زەرەر لمە دەبێ ینی حیاسە بێ جڤاکە ناودەوڵەتی بەری تبێژی بەلکی جڤاکە ناودەوڵەتی بێژ و گەلک جارا گوتیژی بێژێ نەجما کەسایی وەزنە ئامادەم بێژە زاوار ناگرم تێژی وان بەردە يعني باش تدبن قفاش يدي وتنكر يعني وان قرتي بهلي ما تشما راب وان برد هاجرت وان برد شي ما تنافشها كردي وان برد وبري قلت وان برد چاركواني كردا اجد زنداني بيدن بلا بردان روش امير كردا سياستواني كردا كسن سر بعينه كسن بربرس كسن خواص كسن هر چي گناه كرب مادم يعني چي گناه كرب از پشتراس كسن كرد ناگي گناه اف كسن پشتوانيا داعش كدي وانظام بداعش شوف فلاكات عن سري كردا جب كرد ماني ازديد بقر حياه كرد ماني ايه مسلمان وغير مسلمان جبر فيك از ت بهانه نابينم جب بيدي فان كسبرد حتى لو دستي ما بخوينه صور نبو جبر او انا كحكم خلو منابي از نظام ازبر نكر دبيجي دستي ما بخوينه صور نبوي بس بلكي الي كاري كرب بلكي پشتواني كرب بلكي آسان كاري كرب شكداري داعشير باش مدرباسي مجارة سياسة أمريكي لعروشالات نابين بن پێشاتەیەن و چێبوونا دەما هەفتەیەکێدا حتا وەکەنها چه دەدێ خویاکردن چ گوهارتنێ د سیاست و استراتیژەتە ئەمریکا دەدێ خویاکردن لە ڕۆژهەڵاتە ناوین گەلۆ ئەv بێژن پێشەڕۆژ و پێشەڕۆژێکە گەشت بێژ بۆی دەبەرێ بە گشتی یان ژێ پێشەڕۆژەکە ڕەش بێ وش بۆی کوردان وێ تێدە چابێ شخو جارتي خوان في سرفا تاكاز بكن تشتي الجمع خواني دبي يعني داتايا دينن يان دا خواني يان هلوستن بس از وقت مثلا ام بيجن ويتش تشيب بيج مسر اساسكي لوجيكيان ام بيجن تشتكي هي بحثي بكن از ناخذ تكفي بس تشتكي هي موجود ام سر بحثي بكن يعني نشاني جناها هنا بشتي اف بيجن بيشكتنين زو تشيبون فينا في تشيدو وش بوشتنا قاسم سليماني وبري ونا ريشا سر بالوسخانة أمريكي نها قناق بر هناك أجراي أو أجرانا بيتر بإيران يفكر داي يعني الفيدر إيران برس شار ياي قال لك داخواني داني سر أصل مزنترين أصل حكومة إيران ده جرال ربري وان بغ علي خامنئي وداك جشتك تكاز دكن دبيجن أمريكا ببرسف ناهيله حياة داخواني إيرو دانه بري چند روجات دو بودان حياة سري أوباما جي مهينك ناكن بس إيرو پاسداران بخورت سر ترامب ما بس سر ترامب أجر ترامب حياة أم ترامب جي بكوجن أم هينك ناب كلا دلما بس إيرو داخواني قدانه پاسداران دانه سركردين پاسداران هيزا درياي وهيدن عثماني وإيدن گشتك تكاز دكن دبيجن أبيك بي برسف نامين وبرسف جوي تند به كيمترين برسف جويناره دوی امریکا نافچه نمینیه که اگر نافچه بمین دوی بگوما العراق نمینه اف دی خوانی کردن او کاروادانی که چه بونه هنک آلیاد دی خوانی کردن ایران اتخوازه ام بیشن او کسی دسته ویدن یعنی العراق حشد شعبیه لبنان حزب الله لسوري هنك او بخوهي موجود الويدري ميليشيات وينه واليمن حوثيين قاضا فان كسب كاربينه ونلقوا وان داخواني توش بيجوي دايش برجع إيران بازاران بأزيد حيفه هلينم وقت حزب الله حيفه حوثي هلينيان كسيدن بجاردنا حسب حيفا يعني إيراني حيفن عني يعني وحيفك بتشوك بنلقوا وان داخواني يجي أودده اللي هجر إيراني راست برسفي بده أم بيجن شالاكيه كده طنق آفا هرمزيد بك ديجي بيجن كشتين بترولي گشتين امريكا بن يعني ايه بيماني ويبن ويش هاغز بيجن و ايران دريكي الخوافك دريكي قلكي مزن ودري الشر والخوافك نل جور برجمدي ايران جبر ويك از دور دبينم الجور فان داخواني ايران دده از باور ناكم بتوندي وقو او دبيجي برسفا امريكا بده باوايك راست بلكي هف بيماني الخوب
بگەرین تێخ تەفگەرێتی لێ هەگەر ئەو بەرسڤێکی تون بدە یعنی دەبێت وەک بێژن تەدریجا کارڤدانێک ئەمریکا و ئیرانی بەرهەفکردی دوان ڕۆژێ چویدە دەرسپێکێدە هەنێک سەر میلیشیان سەر بە ئیرانی vê li bingeha keywan xistin yekî serbazekî Amerîkî kirine serbaz bû jî berê serbaz bû hat kuştin çend kes birîndar bû Amerîka çi bersivda çû li navçeya Qaim 25 hebê wan kuşt wextê 25 hebê wan kuşt vana çû bersivda nêzîkî balyozxaneyê bû ji xwe nêzîkbûna wan ji bo balyozxaneyê ku kes tê nehat kuştin mesele sîmbolîk e Amerîka li cem wê xeta Sûr kes nêzîkî dîwarê balyozxaneyê bi gavekî dijmin bi dost bi beled berhere bes dijminek nêzîkî balyozxaneyê bi dîwar bijî û kesek tê neyê kuştin jî Amerîka li cem wê xeta Sûr e kuştina Qasim Silêmanî û ev muhendis ê berî bê kuştin bi deqe şopan mesele Pompeo çar sûret çar wêne li ser Twitter'a xwe belav kir di doj wan her çar jî ê şeعبî bûn û nêzîkî Îranê bûn di doj wana binav kir govana terorîstin evan terorîsta ev mesela sefaretê birêxistin kiriye û di doj jî binav kir govana zilamê Îranê ê di Iraqê de yek ji wana muhendis jî nav de bû navê wan nayê bîran min wextê ev çar sûret belav kir ser Twitter'a xwe piştî wê ne tiştek saetek tê çûne çû Pompeo daxuyaniyek din da ser Twitter'a xwe got Trump ne Obamayî ev daxuyaniya Pompeo piştî wê bû sibe û derber wan ket vir dixuyanî kirin got mesele planek hebû dicî de ev kesek êrîş anî ser balyozxaneyê wê heqê vê باشە برێز نورەدین پرسێک دڤردە هەیە ev denggoya ku belav bû vekşana hêzên Amerîkî ji Iraqê karobar têne kirin wezîrê berebaniya Amerîka red kir got ev bijin miswedek araşnivîseke bi xirabî hatiye darêştin Trump di li dwana xwe de tekaziyê ser mana hêzên Amerîkî li Iraqê dikir bijim destberdarê Iraqê nabin demekî de eger Iraq tebeya mesrafa Amerîka li Iraqê kirî bidê Amerîka eger heyûxtî divir de hêzên Amerîkî eger ji Iraqê vekşan ku Iraq rijd bû li serê sizayê werne sepandin bi ser Iraqê de weke Amerîka bije sizayên tûntir ji Îranê hêzên Amerîkî hebûna betir di Sûriyê de çê nabe divir de muadile ji bo Sûriyê wê bi çi rengî lê werî ev tiştek ana Îranê dixwaze gid Iraqê dibik û Amerîka jê derxîne ev rexba Îranê bibûr ne a Iraqiyayê ne Kurd ne Sunne û ne beşekî mezin ji Şîa yani ev tiştek dot parlemana Iraqê çêbû daxuyanî kirin ku parlemana Iraqê biryarek standî tenek Şîa ew pêkhatiya Şîa ev biryar standî û ev biryar ne mulzem a didwa evê standinê jî pirê wan Şîayê êgî ser bi Îranî ve belkî hinek Şîayê din hebin ketine bin tirsa wê biryarê de ne wê rasterast bînin pêşiya Îranî muwacehayê bikin lê bawer bik ev biryar net biryara hemû Iraqî biryara Şîayên Iraqî ev dixuyanî kirin Iraq ber û bi dabeşbûnek siyasî kûr vede piştî demekê mezin ji dûrxistina Sunna ji desthilatê niha êdî bêjin استîfafek nehçê bi Sunna û Kurd hepkî nêzîk hebûn di vê meseleyê de ev diname têd hebûn di vê meseleyê de gava Kurd neçûn diname têd hebûn yek jê gotin em ne dijî hebûna Amerîkanî vir nameya din ji Îran re bû gotin em ne li gor berjewendiyê tev digerin di Iraqê de Kurd û Sunna û beşekî mezin ji Şîa lê ne wêrin bînin ziman am hûn ji me re Îran wê bikarî be Iraqê yan Amerîka ji Iraqê derxî yana ji ber ev rexba Îranê ne rexba Iraqê ji bo Sûriyê çi hebe ne bibûr ez vê ter zelal bikim Amerîka baweriyan bide li gor van daxuyaniyê gidide û li gor van ev tiştê bi ser erdê dibînin Amerîka bi vê asaniyê ji Iraqê dernakeve îro daxuyaniyek neh derxistiye an haberîz bê vê derê Amerîka dibêje em ê bingeha Eyn el-Esed a serbazî em ê fireh bikin wek ew bingeha menî li Brîtanya heye ji bo em karibin firokeyê B52 wana mezintirîn firokeyên şerrin ê Amerîka nikare cîkî gelek nemaye birêz nurêdîn dixwazim dixwaziye bingehê li Iraqê çêkir Sûrî wê çi guhartin Sûrî deverê kirin yê çê bê weka derencam civan pêş ev tiştek niha dike ev dorpêça ser Îranê hatibû çêkirin dorpêçek aborî bû ji serê salekê ji meha 2018 ve dorpêçek aborî tund ser Îranê çêkir bû berî çend rojekî serokê wê got em bi $100 milyar xesirîne ev dorpêça aborî hêdî dibe dorpêçek serbazî yanî gava niha em dibînin Îranê tê qirskirin de Iraq de
وامريكا براسي وخسي سري خود وبينها تشنجر امريكا واسرائيل بنجه ايران لسوريا جي بوردمان ذكر واليمن السعوديه مسلطي وان كريه وما قلت نهار سوري جي لبنان حزب الله هاوي دي سوري دي كتينا في شرافه دي نهار باوريا مد هدي او وناغا بسزاين ابوري دس بكر سر ايراني امريكا دخوازي هدي باسكي وين سربازي جي بوش بك لسوريا اليمن بريا السعوديه لعراق بريا امريكا مباشره وسوري بريا اسرائيل شنجره او قصف كرنه هدي درايا مد ايراني قافا بفي شكل او سزاين ابوري ببز هدي قصاندنا باسكي يعني باسكو كرنا ايراني درايا مد وهيزا ايراني نتهني السوري قلص ببي واللبناني جي قلص ببي واليمن جي والعراق جي قلص ببي هاجر حيان نجي بيق وناغي از دور بينم روبونك سربازي نابرا ايراني وامريكا تشيب هاجر هاتو تشيب وداويا بان هالبجار دياب يعني دسبيكي تكدانا ابوريا ايراني بيشرد نهشتنا باسكي ويني سربازي الفان شار ولاتي من افكر داویا داوی هگر هاتو نما ایجاش هندر دجی و شورش کی باوری عمد کار بپیخه کرد ایرانی بلوجان عربان و نتوین دن اگد ایرانی دهن وان تفجرین داکو کار به داویا داوی فرد بکسر ایرانی جمرج امریکا قبول بک. قالك سباز بوي شارك باني كورد نور الدين عثمان وتلقى من بوي.